rangka kusen nang nok tinu cha henam ngaming badangka jiten wangsa nga thepa nang chakloloku celebration kunsa godang min ekowa committee president dang ko nang thia celebration ko chili dang mina marok dang mina ekowa ngama khapre khapni chothu ko ngama thia nga ne ta ko huiram khapothung ko jo te chulowang kapupanang lamnulam chahe ediko jancho pami he nang loku ko tepa ngama committee ke ba nganga nang invite honika mamuren buong anghuren ramtam anghuren roma buong elome nang loku badangka nokte chaklo loku badangka han loku ngama nak thonghun ki aba nang loku lingling nang khuma mako kam ki ko han ma jo ko kam ko mahi nang khuma bongki ko nang khuma lomgi ko chalo loku ko hanjo humara nang khu jo abong lo ming nang khu jo ba chome ming erowa ngama nang nokte nyucha mato tongana kuncha taon ko wa hadang wa mato miyan tongana ina ngama rosabika epilhonika cheru ko ming 25 November ko loku grant ko huren ediko program ba cheru dang mina pangama nenang chotho ko jetu hunika nang thepa program badangka 21st November pa mabangdang ming 21st November ko dangka traditional games and sport nang nokte nang chini khel ko tonga ko nimawante games and sport organize honiki coming nganga talumuren han cherudang mingarudang ma open to all chinanga ki ediko dangka thamchit program thamchit padangka nangnok te nyucharama chili ngingdong avante samaksan koa thamchit program donga 21st ko ko nganga mamuren ba baroba ji digodang ning program ba digodangka eja ko jo food stall opening daming nang indigenous food stall ba eja ko opening honi coming nganga nang invite honi ka eja coming nganga mamuren ediko 23rd November eja ko dangka Miss Nokte second edition daming lego culture programming damin ko nang chief guest badangka nang DC dangka magong pien thangun daming thugo dangka te Eli dangkoa RWD secretary dangkoa nang Arunachal ko nang hun lama nang teming nang ngak chuming hun ma teming 23rd ko as chief guest tema agree dangko ka erowa ko welcome hun numa program song numa 23rd November ko menganga mamuren ediko dangka 25 November celebration Monday badangkoa eja ko dangka ngama jetukun nangkurang ma rambusan eja ko deputy CM tournament nang chief guest dangkuwa ediko nang sepa MLA iling taleng padangka nang guest of honor dangkuwa deputy CM le taleng elanang welcome ho nang nga ngama request nika eja ko nganga mam huren bungang lomang 25 padangka nang Mende badangko tron tangwa jenana programa danga bungalum selum ele kejo 25 November ko dangka vante program hongse diki programming badangka samtong program ngama committee mathaba hongse ki program coming nganga mamuren jancho pami damdam ko nganga matawa hunchik panang hadangwa meng huren program cherang dang mina ero songranga ja program bodangka nang asama very popular marmita mitra te nang dang ko bungolo mangwang ngaira ediko very popular mane nang super dancer winner nang ma TV na ron tang kheti Florina Gogoy apa dangka eja ko nang dang godang me eja ko dangka bungolo mang
rambo bante hongse diki ikoa ja komi nga mamuren nga nokte new china nga ma de lote epilikang rosabika apa nangloku nangma rang matami ko joba nangma rang masumi ko joba nangku nga rang ma sendang me erwa nga nang rosabika nga nang daksida siloika 25 November Mende ko jatang ma nga hok me. Thank you so much.